Il prim tilvaina extirpa. In Engiadina es nu slupetà l'ultim luf l'an 1821, di mena avant 200 ans. Ma despe 20 ans reconquista il nostres vals, e quai nu plagia a tuots. Il luf es e resta una bestia rapazza ed usce un privel potenzial per nossas bestias de nüz. Benvenuts contrasts. Co viver di mena insembel, co regular una bestia protetta, quad es ni definì con la revisione della legge de Ciaccia. No guardai noz più precis co ci des de viver in vicinanza del luf. No van accompagnar a paurs e pastres ci schon proteger l'urbesche del luf con mesures de protezione novas. Das ist brutal. Das wird jeden Tag schlimmer. Das halten wir nicht lang durch. No van interviewa a viandants ci schon caminar tras un territori con lufs e con vaccias mamma. No van incontrar un ingegner forestal. De pilufs a meilleur peiuaul. E lura vaina un perintia propcia incontrar al luf. Ja, sti grons, quai. Eu credo che mai greu il slufsvegnen. Nu sind pia una grande tema. C'è piccina Kotschna, Peter und der Wolf, il luf il setusöls. Tals raquins fan part de nossa ierta literara. Il portret del luf tradi là, privlus, nos, malin. Es quai una construzione o realtà? Corre di se dvoš vo vecesset un bel di or de fnestre ce de feu il luf? Ja, sti grons, quai. Das sei mo qui a tu meula de was ga si fetch. Ja, tu tremblavo. Els eren wieder solver, in de maun la fin mars, cul santerciau de vesei ulps che vegnen de vaien. Mo lu al schock. Allora se nu sigi en pei, und eu credo che mai greu il slufsvegnen. Das sind 4 Lufs von casa. Von stalla. Quai horen tier uns. Ei vegnen Pippi de tier. Edit a Hubertus Spescia, ein jo de Wirt, a filmau una vende cau als lufs. Da var drecce de quella cazzola e quel pin bot. Egli un gran sur quel bot, parallel con la via de Cauen, ed egli cau dentro il clavau alla stalla no che gli animali erano in. Ja, non stiamo per la nostra pialla, ma non stiamo per la nostra esistenza. A Berna si facenta la Fondazione Cora, con l'ecologia ed il management d'animal salvadis. Ralf Manz è expert del Luf. Das ist eigentlich ein Verhalten, das nicht besonders auffällig ist. Das Welf in Siedlungen auftauchend, an das muss man sich wahrscheinlich gewöhnen, dass das so ist. Wir haben heute ein Bild vom Wolf, das im Prinzip nicht der Realität entspricht. Oder? Wir haben ein Bild vom Wolf, das irgendwie scheu ist, das irgendwie in einsamer Wildnis lebt. Und das entspricht überhaupt gar nicht der Realität. Issa muss ja auch ein Lufs an comunque che ampliarsi il tema vis-à-vis la popolazione, vis-à-vis la civilizzazione. Se muss ja sì che scarpen halt die Tiers der Netz Dio. Da levan nostro so in Krieg quals biologi ed experti studiare che din Pippi Pauk in sommerleti noit. In Luf a Miezelvich, eins viu in de emprimas gael grigiun avon ver 40 ans, a quai alai. Schizon la scola è venida serada quei di. Bis hin, also der Richtmesser ist 114 cm. De nur che Luf è venius ei buon conoscent, è venius citaus legalmein. Das ist ein ausgewachsener Wolf. Ich bin da oben, dort in den Tennle, sitzend auf einem Stein. Der Moment steht er schon da. Ich gebe dann den Rehschuss, sobald ich sehe, an die Brust, an den Geh. Und dann geht er so einen Schnapp da. As da vosonza e Luf adina puspai staus d'observar fech de tier de zonas habitades. Per exempel, sis Lufs avats sot, ni lanciate da Jon a sursaisa sin ina pista. Non sono il nuovo panciotto. Oh mein Gott, che fa tempo!
quals que non deu quei film pom veleger a fan leu forse beffas, aber quei è piuttosto la voce della tema da me caccinciaus in quei video. Io già sos mai da pretender na in luf fa bo a cicei ad incarcern. Al studi Nina ha intercorreg quantas personas che venidas mazzadas del luf. Als ons 1950 tocken 2000. E l'Europa ha in quei 9 personas. En ciuncas veva il luf la ravdia da tjauns. Da Pilù ha die bodau pli greves attaccas de luf sin cristians, di Ralf Manz. Tutina, sclauder del tot sa il bo, e detti 3 situazions mal segires. Das erste wäre Tollwut. Das zweite ist ein fütterhabituierter Wolf, das heisst einer, der angefüttert wurde und sich die Fütter selber holt plötzlich. Oder als dritte Möglichkeit Provokation, das heisst der Wolf, der in die Enge getrieben wird. Se ben quals arguments giden proprio in conto al tema, ci sa. Discussiuns emotionales, statements furius, polarizaziun. I les debattes davart el luf da impostut 2 registers, pro o contra, nair o alp. Dissonanzas daer per la domanda c'è influenza c'els luf san sul comportament da vacias mamma. Els uns pretenden ci si inventadas a mo più aggressivas e specie luf es tornar, otters digen pa per la pap, nair o alp. Il luf però quelles gris, brun, alp, nair, sgiaglià. Vacias mamma cun vadials, qua pagevel, mo i sai nir malzir, a cui luf et entorn forza anc pli malzir. Che la presenza di luf pudes anc aumentare i problem da vacias mamma aggressivas, da meva panella soprastanza della visnanca Lumnezia. Nu vens man ciò che nos venserà la sendas per far attens chi dat quella nova problematica per noi è la nova. Per cui nels creo tavlas di informazione, spelas ufficiales novas tenor in sistem da dampla, vert, orange, cotchen. Con una gita quelles vessen els savia serar sendes a schwieris viandans, mo trovo an els quelles strusch. Acut, wenn sie giù il clec che è bostau, also per carciaun, animal, se si già sciabiaun qualcosa. Concret, 160 tacces in nursas a ciores, mo iardo in una nova dimensione. Vadials miez meies grandes emozions in las medias sociales. Ad aluris todas da vosts in lad neren valschons, i en prim vadial che bice menie meia mo bagn erst carpo di luf. I squitsch in as Alps crescia. Eri canton il andervai con il progetto pilot, a per quai il licetige din Alp sur lax in vaia Sidalp. Quai è in Alp trekker. A quai vai ulianzen 8 metri alle vaccas. Si la forcla. E dice l'essel metren, io sai che l'ha impigliato. Las vacias mamma seien halt un po' nervusas. Hai da far coi luf? Io avevo un po' di esperienza con luf, io avevo schon, non vengo win, aber che le vacche sono un po' nervose, vedevo so bugi. Perché il luf io se trasi in giro che trasi scavals, dan fan nuot. Ma i trovi a digna in perfacturs per chi vigni malzir bis turists, gil a san toppa coi ses pasturs che giten montar is Alp Trackers. Quels chips de GPS transmetten in una pagina d'internet as in una app naua che les vacias in per chi turists han lo un cir. Ma i turists stressen lo erse tener l'andervai. Minching che va spass, mon glas e per c'ha in tec, nuckel va. Che a vacca lei gat studiar was minching in tec. Leu vede il problema. Aber sie wegen se CS Fuß quasi. Du so deu, dai. Quai der meiste tine bei. Per quai dir mir tutine ben, dai. Las vacias mamma in ots ruosivles. Montaris trackers prest nin problem. Mo, quai mei in prim pass di progetto pilot iniziata grabünden hike. Oh, das war flott, ja. Chi nota schi simpel scotricea venor per pletart. La stat passa a di Alp Tracker funziona bitte scoisoda. Difficultats tecnicas. A schaia chis responsabels san alla fin della saison d'Alp ang bitte discurre din success. A schaia aner quales tavlas stuia tanger per sensibilizzare is turists. Ad is turists in Venis, in Val Lumnezia, in a stat de record. Ad in caps con turists avacias mamma pare de Virdonins, a in tier canton bic. I bostau si schliet, das kann nur ein Tamil, kis weiß ich nie. Aber vor eben, i prima sires,
sensibilizzare gli altri, lezza è già niente confrontato, sco nus pur se von du sons ve se dice che discurisca o dos sai se c'è chi discura sa insomma della problematica c'è chi hai insomma situazione è shock. Ja. Bien gehen zusammen. To in ordine ka. Martin Schier s'entoppa con is giatiges e dispurs. Tuts in liez che la sesiun olta quanto la graina è passata senza in caps. Un po' turist sai an Gadigna. A discurs cui setz prova Martin Schier de sensibilizzar. Els paren dentant di essere informaus ed anergia linne lotter in sconter con vaches Mama. Wir haben es dann gleich einmal erlebt, dass einfach wirklich die Mutter nachher auf einen zukommt. Ja. Und die kommt dann anders auf einen zu und ich kenne mich einfach mit Kühen und Vieh auch aus. Und im Zusammenhang mit dem Wolf ist es gerade noch einmal gefährlicher, weil die Herden jetzt ein bisschen sensibilisiert sind, also man sollte noch mal aufpassen. Daradach ad ir en avant. Bis turist simpel. Bitches is simpel bis purs. Caston viver con lur vaches Mama con turists a lufs ad inja con la speranza che tots riven in spelottervai. Cifras davart accidents con vaches Mama nu daia. Quelles nu venen ramassadas sistematicamente. Otras cifras ed informazions cetavet però su nostra pagina online sin rtr.ch/votazions daia dossiers davart tots els projets de votazione del 27 settembre. Davart la revisione de Ciaccia, per esempio qui es può guardare da vo da che ci tratta insomma pro e contra e lura qui svilup e cifras daia da più informazions e grafiche davart la luft specialmente in Grigiun, per esempio ci viven pro no in tante ver 40 lufts e ci han scerpa queste sono le cifras le più attuales in tante qui stanno ver 170 beige so bestes de nütz e interessant forse 90 de quels beiges deren oder scosses oder montaneres protettes. Qui vale proprio la pena de guardar tras una volta a font. Els lufts bisseren cun premura per els velti de malati in lur tröp, lur pitchens ciufen tuat lur attenzion. Els pensen in sömgen, fan plans. Els han la capacità de comunicar intelligentemente in cun cel. Quai dis l'experte de lufts studaischa Elli Radinger. Ella conclude perfin, lufts füssen els melders umans. Per la pastriglia es el luft però tuat al chauter, impustüt, stress pur. L'an passat es cerpa bot un quart de las cosas sin l'Alp Cun sur Pitage ed sur l'Alp Ganarec in Valmedel ha dat grandes perdites. Quiston leva far la pastriglia tuat melder. No es nit severer, coce quai funziona. Caccia! Caccia! Geh rechts! Ach du Scheiße. Krass. Da piuan vegnan las melia treccia nuorsa silab Ganarec sarà das minchen odien in claus. Dustions de proteziun schurmedien leuelas del luf. La sera vid la sciun rimnels pasturs la montanera che spaticciada da per tot entuan. Hinten, komm mal links! Das Schaf ist weg. Verdammt. Habt ihr noch die Übersicht? Ha? Nein. Nein, das ist brutal. Das wird jeden Tag schlimmer. Das halte mir nicht lang durch. Also der Hund jedenfalls nicht. Und Sie? Lang nicht, glaube ich. Odsa koppan sin sonje aina mai biela veta da dapcin gaje vise tin stograt. Una mai samazza. Adrian Giger pura cautegia, qualche procura pel personal dal. Io Tom Vergau vevel già pladiu al pastor per questa stat. Al madem scols de vos chunons. Insieme veven els schon fat in plan co proteger las nursas del luf. En clauderelas durant la notte. Ma pidic che io a pipau che il pastore staus persuadius de quei plan. Al da vos svevel mi dormiple, al mars al da jola plaza. El va de vorde von men even tekel al sistema al stress die vinja da a forza. Was evel schon tieren non possibel da fai. Os en provenels dus da fa possibel en non possibel. Na guck, da kommen sie wieder hochgelaufen. Antje Felchner va da pigisia donza dal. Ella ha grande esperienza, ella conosce la Val Medel ed il problem col luf. Ciao, ciao, ciao! A scheine Sekretura schauen, a giele un mai giu. Jetzt weiß ich nicht, was ich machen soll. Rechts, links, oben, unten. Jetzt glaube ich, muss ich dann noch mal hoch. Die sind ja weiter unten am Ende. Das ist aber alles nicht gut. Scheiße, die gehen hoch. Oh.
die sind ja wie ihre abends. Die liegen halt mittags, wenn es warm ist, liegen die. Brauchst auch nichts machen wollen. Und jetzt wollen die halt fressen und ihre Ruhe und fertig. Und nicht das Gehampel hier. Bleib links! La natura della Nursa è da trottà, in continu, da jarva tir jarva. Rimnaelas sin in tal inces, sera per l'altra da me un po' spesciai elas, oi lavoro da Sisyphus. Jetzt die noch. Und der Andreas kommt ja mit denen vom See runter. Da stehen auch noch da oben. Weiß jemand, wie viel Uhr es ist? D'anton elas 9, la pastura fila de pi 4 horas, ed è una dina cuccheggen nursas sceu a leu via do. Una luft ja scarpau in primo ins 10 Strots, malgrad Klaus, che unser Pasturs. Als erstes haben wir ein verletztes Lamm gesehen, mit einem Kehlbiss. Also nicht aufgerissen, aber ja, da sieht man gleich, was los ist. Ja. Und dann halt die erste Tote gefunden. Das ist irgendwie Pignon. Entschuldigung. Nero, gang mal auf. Lauf links. Kann sie holen. Poi veți tirsten scarpaie, veți als pastursten adina, se limit. Le, coit, je coitje, unbedingt. Wer es budien? Ja, sei je coi va mino moni, wer je vadai memo stier, aber ali un gevest un coi luf, se coi las abda nossas vinen veni. I vergaulas dies, se bain totes melia treitschen nursas ein el Klaus in cert. Lauter di in SMS de la pastura. Totes braides per nuot, al luva scarpau in a nursa din ciot. Ai saggi de se desperar. Sin viadi si l'alp cogn sur pitasch, leu al luf scarpau 59 nursas cella stat, varg in quart de la Montanera. Quei, also vier velociadi, die con in plat, die so es genau hier in der Katastrophe così. Die so was fahren not, nu vens cargau lu nasciment tots persuent de buc cargapli. Manuel Albino è president della Società d'Alp a Martin Keller Cautegia. Els dus cargan nursas. 13 spurs han sicheu 180 vacas avadials a 230 nursas. Las biaras nursas al luva tacau in quella cavorgia. Mincha 30-40 meters gigeva che in un'ursa che era scarpada, ne aveva einfach rot tutte le gambe, proprio po bials malets. E ce vezi sul stufa? Noi siamo stati rumien insieme con le nurse suenter che era bo fece una biala lavoro a tre al qualzo da laua a de fa ordine con quelles. Malgrad le perdites massivas en els pur se decidida tutti ne un cargai nega. Ina davosen pova cun sforz. Al pastur che partirava tocca nos in a part de las vacas insieme con las nursas, mira uan mo de las vacas. Per las 230 nursas dati in extra pastur. Quai a ina de las masiras per proteger las nursas del luf. L'altra in sistem d'enclauder las nursas, adattaus per la topografia de quell'alp. Als een prems 3 dies al pastur fa 1 kilometer saif. I dat 1 sectors. Die 3 Weide sind gezaunet und die 2 sind für das Hüten. En Minchin pasculeschen las nursas 2 jannas, so intervent circulau. E cun saifs 100% sigiras del luf as elas nursas bo. Wenn an einem Ort ein Loch ist, der Zaun nicht ganz am Boden ist, das Netz, dann kann der Wolf durchschleifen, wenn er es findet, und dann hat er Zugang. Der untere Straat hat keinen Strom und wenn er das eins gefunden hat, kann er da durchschleifen. Eli! Al pastur supplementar ed al material de fa saif costa els purs sin implom 28.000 francs. Normalmein custavi na nuorsa 13 francs per cargar. Uans ves co esser 4 gada pliscia, segge Manuel Albin. Tot funzioni insomma mo per quel chi detti in quen mischadau da lad de vacas a quella de nuorsas. A toccal de vos, cunzon grazie alla buona collegialità, alla solidarietà dentels purs. La prima liga wenn nus halt schon domandau quals de cammai vacas, de covesa quai os nus tuen prentons da nesa en temeu per quelles nuorsas ni. A lui leu il resume sta clar prendivus a fievus quel che vos dovreis ni. Il cassa easy je quelles vacas financiation in principio quelles nuorsas en che ni.
Also Lucolal rende bo wie schon. Na, meines nossas rende bo, sull'entir qui no, sperenza chi det in una nullrunde, es nus wenn nies raus e quel pipin problem per nus ni. Hast du da Puspe in Kapsel fin della Stadt? Luisi waltis dir fineu cul alpcun. Tocca nos ani giu clec, e un cos al luf scarpauniginas nuorsas. Vanciot nuorsas cerpadas in l'Alp Ganarec quiston, malgrà las mesures de protezione. La pastriglia exausta non torna più l'Ancivain. Significa il luf la fin de Bleras Alps? Quella ed altre domande sono rispusas in un controvers special. Il luf e l'uman. Qua è una storia plein emozions, ma eir aggressions. Giusto in vista alla votazione sulla nuova legge de Ciaccia. No discutain sur de quai in un controvers special, prossimo marcodì, alles 8 sun SRF Info e sun rtr.ch. Ed è Malexenbo. E voi potete partecipare a quella debatta. Sulla pagina internet dell'RTR è stata lanciata una discussione aperta al pubblico. Là potete inoltrare le vostre domande, idee e i vostri commentari. Scodit non daia be alp e nair, ma ben bler stuns gris giagliats tanterant. Per esempio, il fatto che l'UF a Scerpalon passa 400 bests in Svizzera. Questa è una realtà. Allo stesso momento crappen bot 10 jahres de più bests causa accidenti e malattie che non hanno a fare in guata con l'UF. È quasi una realtà. E allora diamo all'UF in sia rolla de roe. El procura per un equilibrio ecologico, regolascia il numero di selvagina e pisera per una regenerazione dei nostri gods. Martin Kreiliger è ingegner forestal. Chef della Fondazione Bergwaldprojekt s'engage l'intera Svizzera pel manteniment e schurmet de Juaul. Per ella è clar che l'UF fa bene nos uauls. L'effetto positivo da fa con la selvagina, il diember de quels animali selvadis è crescius enormes da vos decennis, non vi troven quels maia, quelles plantines, tras quei venus en biologens e Juaul de schurmet venus bupli rejuvenazione, ad a picca l'uve cau a reducescia di reparta auter le selvagines vesinus in effect positiv in quella rejuvenazione che nus devran urgentemein. Si son 10% de nos uauls ein uauls de schurmet. Scoccaro e la Val d'Avras, nu che Martin Kreiliger baghegia, insieme con una gruppa de voluntaris, saifs. Quelles procuren che plantines venien bomaiadas de las selvagines. Col forester de Revier Enrico Netzer e Martin Kreiliger iusa mirà il stand de Juaul de Schurmet in ciuncun sul vit de Diner Ferrera Siedol. Da, jetzt wenn du schaust. Ja. Keine Fichte. Da sieht man gut an diesen Nest, die vielen Verzweigungen, die Fichte, die ist einfach verbissen worden. Und ja, ich denke dann nachher zu einem späteren Zeitpunkt, da ist die Rinden weg, hat irgendein Wildtier hat die Fichten einfach geschält. Und ja, das war dann halt einfach zu viel für den jungen Baum. Da gibt es sowieso nichts mehr. Asciaia ein 30% de nos uauls giuvens bo ferms avonda per schurmiar il futur de bovas e lavines. Le saifs giden punktualmein contra le selvagines e de schminui al diember de selvagines gida il luf. Tenor Martin Kreiliger a schiase per fin da pli lufs. De principi astins di con to quel kinsauz de pilufs a meier per Juaul. Il maximum de luf è dependents del diember della selvagina, del nutriment. La selvagina è il nutriment principal del luf. Noi dobbiamo seguire prendere misure avant che il maximum è cap, con quel che noi viviamo in la civilizzazione, in vals populades, con altri interessi, con l'agricoltura. L'agricultura e l'alpicultura ha immens dons, ha una situazione fech mal guessa, fech mal seguire. Io sono della ferma persuasione che per cosa ha l'agricoltura e la montagna basata del sostegno dell'intera società, di sa può essere che elles portano quei sulet. Per Martin Kreiliger ein denton les possibilitats per sligiar ils problems ja avon maun cul dretg existent.
Finì col luf per oz e con quist contrasts. Sin tutte le scenate d'erte resta il luf però present ed è già vus in bocat luf per Sur Silvan, buona ciaccia a buon sverer.